हामीले विशेष गरी यो 5औं शुक्ला गण्डकी महोत्सवमा छौँ। यो 5औं शुक्ला गण्डकी महोत्सव विशेष यस अर्थमा छ कि त्यसको मुख्य कारण नै तपाईहरु हो कि हैन? त्यसैले एकचोटि आफ्नो लागि होला चाहियो। We won! ओके, अब भने यो स्टेज छोड्दै हुनुहुन्छ यानी कि चर्चित ऱ्यापर जर्मा। Really might so big rain with a banker. What's the hate? So come on everybody. Made a book sticky look so handsome. Really might so big rain with a banker. With a Nigerian tech with a banker. Really might so big rain with a banker. Made a book sticky look so handsome. Thank you so much.